Poglavlje 4. Večni duel. Erik je bio uvučen u igru koja je prešla granice njegovog razumevanja, iako još uvijek nije bio siguran da li je to bila samo njegova paranoja ili stvarnost koja ga je progutala. Karta mag, koja je sada ležala ispred njega, imala je težinu nečega drevnog, nečega što je izašlo iz mitova. Eloise je sedela preko puta njega, hladna i proračunata, kao neko ko nije bio samo posmatrač, već aktivni učesnik u ovom univerzalnom teatru. Njene reči su mu odzvanjale u glavi. Mag je prevarant, ali i stvoritelj. Da li je to značilo da svaka karta koja je izvučena iz špila može promijeniti sve? Da je sve, uključujući njegov život, deo jednog velikog plana koji nije mogao da shvati. Zašto mi ovo govorite? Pitao je Erik, pokušavajući da prikrije zabrinutost u svom glasu, ali ona je bila neizbježna. Koji je vaš cilj? Da me uvučete u nešto što ne mogu da kontrolišem. Eloise je samo tiho klimnula glavom. Nije bilo odgovora na pitanje koje je postavio, jer zapravo nije bilo odgovora koji bi mogao da razjasni sve njegove dileme. Umjesto toga, ona je uzela špil karata i počela da premešava karte, prepuštajući svakoj da se pomeri u njenim rukama. Zatim je izvukla još jednu kartu, ali je nije odmah okrenula ka njemu. Umjesto toga, samo ju je držala pred sobom, kao da je čekala da prođe vrijeme. Erik je znao da mora da uči. Mora da razjasni sve što mu je do sada bilo nepoznato, jer je osjećao kako se svet oko njega menja ne u fizičkom smislu, već u suštinskom. Te karte, te sile koje su se o njima vrtile, imale su moć da kreiraju i unište svetove. Eloise je napokon okrenula kartu. Karta sunca. Karta koja je, prema svim tumačenjima, predstavljala sreću, svetlost, nadu. Međutim, Erik nije mogao da se oslobodi osjećaja da ništa nije jednostavno. Ništa nije crno-belo u svetu tarota. Ona mu je dala samo još jedno klasično predviđanje, ali kako se uklapa u sve što je prethodno naučio. Ova karta, rekla je Eloise, predstavlja sve što je svetlo i pozitivno, ali ona također nosi i odgovornost. Ona nije samo znak da ćeš pronaći sreću, već i obavezu da je koristiš na pravi način. Erik je pogledao u kartu. Na njoj je bio divan pejzaž, sa dva mladića koji su uživali u sunčanoj svetlosti, dok su bili okruženi prirodom i plodovima. Ali, kao i sve u tarotu, ovo savršenstvo je bilo podloženo opasnostima. Iza svakog svetla postojala je senka. Znaš, Erik, nastavila je Eloise, tarot nije samo alat za predviđanje. To je i test. Test tvoje sposobnosti da razumeš sopstvenu sudbinu. Ti si sada deo nečega mnogo većeg. Nisi samo novinar koji traži priču. Ti si sada igrač na šahovskoj tabli koju ne razumeš. Zadrhtao je. U njegovoj glavi je bilo haotično. I dalje je pokušavao da shvati sve što je čuo i doživeo u posljednjih nekoliko dana, ali sve mu je bilo mutno. Eloise nije bila samo proradnica ili mag, ona je bila vodič kroz nešto mnogo dublje. Uspjela je da ga povede na put u kojem je svaki korak mogao značiti kraj ili početak nečega nevidljivog. A sada je bila jasna jedna stvar, ova borba nije bila samo njegova. Bila je borba svetova. Koje su strane u ovoj igri? Pitao je Erik. Iako je znao da ne postoji jednostavan odgovor, morao je da zna. Eloise je uzdahnula, kao da je očekivala ovo pitanje. Dve strane, odgovorila je ona tiho, dve strane koje se bore za ravnotežu. S jedne strane, tu je red zvezde, on je svetlost, on je zaštita, pravičnost. Zastupaju ga ljudi koji žele da svet ostane u ravnoteži, da zlo ne nadvlada. S druge strane, tu je kult senke. Oni veruju da je jedini način za postizanje istine kroz sukob, kroz haos i uništenje. Oba reda traže moć, ali njihovi ciljevi su suprotni. Erik je slušao, dok su slike dve moćne sile počele da se pojavljuju u njegovoj svesti. Kroz svetlost, kroz tamu, kroz borbu koja nije bila samo za svet, već i za duše koje su bile upletene u ovu igru. Ko je na kojoj strani? Pitao je Erik, shvatajući da su odgovori koje je tražio sve zamršeniji. Eloise je ustala, a njen pogled je bio pun sumnje. To je ono što ćeš morati da saznaš. Erik je bio svestan da se sve što je do sada znao raspada, da je već zakoračio u svijet u kojem ništa nije sigurno. Dve strane, dve moći, večiti duel. A on, nesvesno, postao je deo te borbe.
Ako imate neku želju za temu koju biste voljeli da poslušate, pišite nam u komentarima, a mi ćemo se potruditi da u budućnosti obradimo tu temu.